Nyeri. Sound engineer nipe sauti mzuri, si ndio? Aya, Bwana asifiwe. Niki Nyeri nebo kwaria kama mutikwaria. Tule hamwe karotire hamwe. Nimwendete wa ruguru. Ithe mutiende kana kanyu. Nimukwenda maitwo amwaririe. Noe wetwo mutumia ti maciara, mutumia ni ugi. Na kumenya kuriona ya guteo. Niguo andu aitu. Nie ngwenda kwaria maundu matatu ndihorerere. Tone mukioe nie ndi wa kwirorera na nie ndiraia ta inyue. Niguo andu aitu. Wa mbere tuli hamwe. Kindu kia mbere. Hii nchi yetu ya Kenya mahali tumefika kwa sababu ya sisi wote kuungana mkono na kusema hakuna mzungu atakayetoka nje ya taifa akuje abadilishe uchumi wetu, abadilishe mazao yetu ya shamba, ama abadilishe familia zetu. Na sisi ni watu wachapakazi, sisi ni walipa ushuru, na sisi ni wazalendo kabisa katika taifa la Kenya. Ya pili, sisi hatukuingia kwa forced marriage with anybody. No political formation. Ilikuwa out of forced marriage. Gotie modo hato ikithirie kiainya o ikineo tole naguo thiini wa siasa. Wagatatu, twayanire kura thirikari ya Kenya Kwanza kwa kupenda, kujitakia bila kulazimishwa na mtu yeyote. Na kwa hivyo ya nne, mimi nataka kuomba watu wetu hiyo uzalendo ambayo ilituleta pamoja kuweza kutengeneza serikali ya Kenya Kwanza ituweke pamoja hata katika taharuki ambazo zimeletwa katika taifa la Kenya. Naungana na ndugu zangu waliosema bona hatuoni sehemu zile zingine za Kenya zikiwa na mgawanyiko. Tulisikia wabunge wetu wa Mlima Kenya, hasa ile mbunge wa kutoka kule kwetu Nanyuki, alisema yeye ndiye alikaribisha Raila katika broad-based government. I have a few questions for our leaders. Kama nyinyi ndio mlileta Raila katika hii harusi ya broad-based government, bona sahi mumeanza kimbia kutoroka kwa ile serikali ambayo mlileta mama wa kambo. Bona nyumba ya Raila haigawanyiki, bona nyumba ya Mulembe haigawanyiki, bona nyumba ya Coast hawagawanyiki, bora nyumba ya pastoralist haigawanyiki. Nini hii mmeona ndani ya mlima ambayo inafanya wanaume fulani wasipate usingizi? Kwa hivyo mimi nauliza, ciana cia mau itugati cia rorere motikagore guoya na mbunge anyu magorwo, motigetikire kumahe hinya, merei rest in peace politically, maindoke twethe timu ekorogamia rorere rwitu. Na niseme ni aibu sana, mimi sijaona mbunge wote ametoka Rift Valley akitusi rais wetu William Samoei Ruto. Hata ile wakati alipigwa na akadharauliwa, hii community ya Mlima Kenya na watu yao ya Rift Valley walisimama nyuma yake. Mimi nataka kuwaambia hivi, elected leaders who have lost their mandate with the people and they have made up their mind to become Tokonias. I want to repeat again in Nyeri. Mulienda kulialia kwa maredio mulitwa Tokonia. Leo damu etagonia, maya gai, mwe gonia siavio. Toko mwera gonia ishi. The power, chapter 1, article 1 of Kenyan Constitution. Power belongs to the people. Na power iko na sisi wapiga kura. Ukweli ama uongo? Inyue na inye mwatomiria do buge na andu acio mamurutire wira no tiba tutahikire tondu mundu ni aria ciringi 200 neguo konyitanire ground thoko mutumia uri thoko gutire kanyamu ciringi ya Kenya kumiona ni maithori andu a matatu ciringi ya Kenya ni maguta kumiona ni maithori kahua gaito ni gathukirio ni ambunge aya majani maitu na iria ritu ni mathukirie okare kekenge matigetie tiga guturaga tukimatigire Kenya. Ni nini ingine wamebakisha? Uchumi ni mbaya, hawatutetei. Nyumba itu iraingatwo Nairobi na ithwe inge Nairobi hiyo, lakini hawa wabunge hawezi wakaongea.
tupigie huyo jamaa makofi. Mwa! Nimeipokea. Toyama karutire hamwe. Nyeri ene moratigwa. Jetago ajiko wa rogoro na diaragia ndereire fe na kure mukwenda kundora mundu are Field Marshal aikirio nake theini Wangari wa Maathai aturaga nyariragwo ona rikarere ritu ria Mirinia na Gen Z. Oyo muthuri tutirarekia. Oyo muthuri tutirarekia. Toyama karutire hamwe. Na andu matingiconoka. Ngai atuhete muthamaki na mukoya maguru mukarora Nyahururu. No nda cianyu muratwarete Nyahururu tondu ti ciana citũ mũrathiĩte gũtetera, ti barabara citũ mũrathiĩte gũtetera, ti maĩ maitũ mũrathiĩte gũtetera, ti ciringi ya Kenya mũrarĩ gũtetera. Oi nyũmba itũ nĩguo andũ makuire nĩ kansa na mbunge itũ matirĩ rũkothe. Wĩra wao no kugaga tumezindua kingpin mpya. Kingpin ya kwenda wapi? Hamwe andũ itũ njorie kĩũria kĩa mũico. Bũrũri ũyũ nĩ ũrĩ watho kana ndũrĩ watho? Tutongoragio nĩ gatiba ka gũtirĩ gatiba? Gatiba ĩrauga atĩa bũrũri ũtongoragio no president na agateithĩrĩrio no? Turenda kũririkania maminista maitũ katiba itũ nĩ ĩgirĩtie mũhũre siasa na ite icio ciretwo sijui political spokesperson and what. Tukwenda kũmera is a conflict of interest and we want to beseech our brother Kindiki, please remain the gentleman you have always been and desist any attempt by hungry hyenas and greedy members of parliament led by Kimani Waisongwa. Kataa mwito ya tumbo na siasa za tumbo za kuuza jamii yetu. Toyama karutire hamwe. Kimondo kĩu gĩtagwo kĩmanongo tukĩrĩ atĩa? Kena mũcana kũrĩa kana gĩthiĩ na kũu. Githĩ tiguo? Wazee kwena thuri goko tuge Nyeri declaration number 1 ithuĩ ciana cia mau tũtigũraga guoya. As many as of a similar opinion say, as many as of a similar opinion say, kere gakonia andũ arĩa mendagia nyũmba itũ turauga kuda gotome muthenya wanyu wa kiama mwaka wa 2027 tutawaambia kwa heri ya kuonana, tweigirire andu maguteithia nyumba itu na andu matangigurwo. As many as of a similar opinion say, as many as of a similar opinion say. Declaration number 3 Nyeri. Muthuri ogwetwo Rigathi wa Gachagua manyaririre mũrũ wa nyina the late governor na Ngai amũhurũkie thayũ. Muthuri ũcio gwĩtwo Ndiritu wa Gachagua atũraga rumagwo nĩ ambunge taya mahana DMM. Nĩma Ngai ũtũra muoyo ũyũ matigũtũtwarĩra irima, ũyũ matikũmũtwara irima, ũguo nĩ twarega. Nĩmũkũnyitĩrĩra Rigathi wa Gachagua na mahoya. Nyeri declaration number 4. As many as of a similar opinion say, as many of a similar opinion say. Namba ithano na ya mwisho. Ũhiki witũ thĩinĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza. Rigathi si flower girl na Rigathi si kibaraka ya mtu. Rigathi yako na wenyewe na yeye tunampenda alivyo hata akiwa villager. Watu waacha kushindwa akituletea mehemehe, hata sisi hatujasoma. Na kwa hivyo tunasema declaration number 5. Any man, any elected leader ambaye analeta kinyoriro kwa Rigathi Gachagua, kuanzia hii mbunge yenu ile mrefu nilisema Tazo Wadare, kuanzia huyo tunasema we are going to deal with them perpendicularly. As many as of a similar opinion say, as many as of a similar opinion say. Wa moico ithuĩ nĩ tũkũrangĩra indo citũ na nĩ tũkũrangĩra kĩrĩa ciari aitũ marũĩrĩire na thakame na nyama angĩ magĩkua. Tũtiũĩ Kĩmathi wa Ciũri kũrĩa athikirwo nginya ũmũthĩ. Ndiũĩ nĩ andũ aya matũragia nĩkĩ Gĩkũyũ tũragio. Tũkũhe kura ũcokio tũtarũrange ta magui. Nĩ andũ aya matũragia. Niĩ ngwenda kũria atumia mwĩ haha mwĩige kũrĩa na kũnyua. Mũhoere wa Maritha oya guoko tondũ wa wendo wa atumia.
Ucio niwe wetagwo Martha Regane wa Gachagua. Nĩ mwamwona? Nĩ mũkũhoya? Nĩ mũkũhoera Kahiga? Nĩ mũkũhoera Gavana Kahiga? Githĩ mũtiũĩ nowe ũraria rũrĩrĩ gũkũ Nyĩrĩ? Nĩ mũkũmũnyitĩrĩra? Ona agĩrwo nĩ EACC, ona ahũrwo nĩ birithi, nĩ mũkũmũnyitĩrĩra biũ biũ? Na Gen Z arĩa me haha nĩ mũkũgũra guoya? Gen Z, Gen Z power! Gen Z power! Mau Mau power! Kikuyu power! Kenya power! Nyeri power! Mount Kenya power! Bora mtu asiguze mlima. Bwana Kiai alikuwa mjumbe wa